President Vladimir Putin uju penpau yelade siya ka partai na kapor siya kapor ba uday ubriu ba sim kia bahaya ka jingat Kristan jeng u. Kadon ga khana ka balayathu ba ka kami u Putin kala penbaptis ya uha ka bari marsin khai u haus nam khat khandai spa sanpo. Bat kadai kapor ha ka ba ka balang orthodox hapok kari Rusia kadang siya pensitamba haki komunis. Kajing slur jeng ka kami jeng u ban penbaptis ya uha pedang ki jing ma ki babun ka pen isay baka kami jeng u kadai ka Kristan ka basilur. Bat kading pna ka ba ulayo ha kapor ba uhdep siya penbaptis udang yay deng ya ka haduk menta. Na kapor siya kapor ngiyo iya ki news ba u Putin udem kok si banduay. Badro ngila banyo i bahaka snirak he ya ka epipni. U Putin u ngam yela de haki umtha kum kadak ban kenmau ya ka sni bala penbaptis ya ujisu ha ka wa Jordan. Kum ubriu ba shitrhem ya ki kamniam ula pendep lut ya baro ki kamniam ki ba uday ban pendep. Tau mentangin ya pek saya u Prime Minister jong kari Australia pan. U Prime Minister bamenta jong kari Australia u Scott Morrison uru ula penpau sina siya ke perthai ba uday u Kristan u ba shitrhem. Bat ula pla siya mensimru ba ula priang ya ujisu ha kapor ke ba udang dan tangkat arsnam karta ha kawena ki yutkam bat naduk kata kapor haduk menta ula kut jingmun ban syakri ya ublay bat ru ban syakri ya ki prabriu ka jingiapher pedeng Putin bat u Scott Morrison kalong ba u Putin uday u shitrhem niam klem ka jingkala ka bamut bat klem ka jing pedeng ya ujisu kum unong penim basimen jung u. Bat upendan kam ya ka balang orthodox. Tangkum ka atir ka baula ban bat ya ka borsan syar. Haki jing duai ki ba Putin ulet ban duai haki ying mane. Kidai ki jing duai ban wat jing kerku na ka bantai yalade. Bat haba dan sisya ka jing kata mensim bakun ya ka jing im ka jung u. Kumta kamlang setia ka bae yu ban sim ya kirai ban penyap ya kibriu leng baki thma kumbangi yu I menta ya ka ei ka ba ule hapo Ukraine. Kat ba u Prime Minister Scott Morrison pat ulamat bat ula pedeng ya ujisu kumunong penim basimet jeng u bat na ka benta jeng u ka balang kadai ka jaka ban syakri ya ublay bat syabar pat ban syakri ya ki parabriu. Niyo ihang ni, ya ki jing duai jeng u, ki ba ula duai kerpang na benta kari, bat ya ki nong rep, ki balaman ya ki jing ki jong ki, hang ne ngila ban yo I, ba u Prime Minister jong kari Australia, u duai na benta ki way, om na benta yalade. Ka jingiapher hapdeng ki riu Niam kum u Putin, bat ki riu blay kum u Scott Morrison kalong. Ki riu Niam ki balang kum u Putin ki perkhat tang yalade bat tang kum no bandan bet hakabor bat ru ban khnyot benya ki way hakano kano kalat ka bakiyo kat baki bariu blay pat kum Scott Morrison ki im haka jing snori bat ki snothu baki day tang ki syakri ki perkhat na ka banta ki way bat ru ki asaj ru na ka banta ki way. That you'll bring hope, that you'll bring encouragement. Sulawesi in Indonesia this morning. And Lord, we just pray for your spirit and your presence there. That you'll bring comfort to despair, you'll bring insight to confusion. That you'll be with President Widodo and you'll give him what he needs to comfort his people and to see their way through this terrible, terrible crisis. We pray for your blessing on them this morning, Lord. And Lord, we just thank you for Jesus. In Jesus' name, amen.
So the Bible says for us to pray for our leaders. And we're going to pray for our leaders. And you know, being in this job, I would have no idea. But the pressure, the time pressure, every type of thing that you have to deal with, the wisdom that you need. Sorry, I got another prayer. I meant to pray for this too. I really did. I was a bit overwhelmed by your welcome. Let's pray for one more thing. Lord, we pray for our farmers. Yes. Lord, we pray for our rural communities, our Indigenous communities. Lord, we pray that you'll bring light, that you'll bring hope, that you'll bring encouragement, and Lord, that you will bring rain. In Jesus' name. You know, my biggest thing that I want us to pray for is wisdom and their family. Because the burden just doesn't fall to the Prime Minister, but it falls to, you know, his wife Jenny and his children. And so we just want to speak blessing upon them, blessing upon our great nation, the greatest nation in the world. I just got back from Brazil. And Brazil's a good nation, but it ain't as good as Australia. I just got back from America. It's good, but it ain't as good as Australia. Australia's the greatest nation in the planet. In the planet. So we're going to pray. And we're just going to ask God to be with them, be with our politicians, our nation, in Jesus' name. Father, we thank you for the Morrison family. We thank you, God, for the hand of God that's upon them. We thank you for your protection. We thank you for your grace. We thank you for wisdom. Lord, we pray for them. We pray for their daughters. Lord, we ask for strength. And Lord, we ask for incredible peace and joy to be a part of their life. We also pray for all our politicians who lead this nation. We pray for every party, Lord, that you put them in this place for this time, this season. And we ask that you bless them and you give them incredible wisdom to lead this nation in the name of Jesus. Amen. Amen. And everyone said? Come on, let's give our Prime Minister and his amazing wife a great hand. Память о вашем посещении Святого Гроба Господня, когда остался здесь, в храме Гроба Господня. Мы второй раз вас воспринимаем в храме Гроба Господня. И всегда поминаем вас, здесь Гроб Господня. Даем, чтобы даровал вам силу вашему трудном служении на благо церкви и государства. Предлагает угостить сегодня. Спасибо большое за ваше внимание. Я понимаю, у нас Днем не получилось, становились переговоры. собрали пролог, наверное, Хорошо, сегодня свободно прийти в Гроба Господня ночью. я точно на поступил, то на оптимиста. Спасибо большое. Выступал здесь. На здоровье. Спасибо. Землетрясение, Che
Σωσίσεντος σταυρό εκουσίως τη ευλογήμος σου και νη πολιτεία τους εκτιμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός έκρανον εν τη δυνάμει σου η Τροιά η благословена стояние Твое. Это не просто так, вы сегодня Господь вас привел в этот храм. И когда вы были еще президентом в прошлый раз, мы всегда молились о вас. И вы когда зашли в храм, знаете, очень приятно видеть президента такой великой страны и христианина, который заходит в христианский храм. Господь пусть вас благословит. Оттуда святая Елена смотрела, там армянский предел святого Григория Просветителя, там он подвязался. Она смотрела, как нашли крест здесь. И пусть Господь святым крестом хранит вас и всю Россию. Видите, что мы вдох вяру ломали. Мы же проверяем, кто человек, еврей, не еврей, любой человек, смотрим, подойти. Там есть кабан, Куран, и парень бияка духа. אנחנו נמצאים כאן, נכנסנו לפה, ולמעשה הכותל הם הבניינים בתים האלה, שתשאיר את כל הכותל עד הסוף. הם בנו על קשתות, כל הרוב המושבים, כל העיר העתיקה תלויה באוויר.